Omunkore manyirwe nka ABC Contract Modern Farming for Standby Market Demand aba Ankoti Development Foundation nibaza ko bano bagure byo kurya bibisi aha bahinji rero babitwara mu butare butari umwe na bumwe mu ihanga hamwe na no mahanga gaheru. Omunkoreji nibija ko bano bakorendagano hamwe na n'abahinjo muri Rwampara nangwa na za districts zinde zijetoride iyo kugumana babaguze byo kurya rero nabo bakabitwara mu butari bundi umucange cha Africa aho mu Uganda hamwe na no mahanga gaheri ya Africa nko muri Saudi Arabia, Jordan, Qatar hamwe na Nagandi. ABC nemanyisa international market ngwe bihingwa byawe ntuza kubireba tugire ngwe bibiri ya rurengo rwensi yona ntuza kubigura arengo rwensi yona tubitware dene bitakuza rurengo rwensi yona tubigurira mu B ni yo regional market ebikomo mu East Africa na Uganda. Then C ni local market ebitakurenga mu Uganda ningashi district bakubasa kugura local level tumanyisa Uganda. So ncho twagezera ABC Contract Model Farming for Standby Market Demand. Nchimanyisa ngwebe turagambire kuhinga already akatare kabyo tukozere ki tukine ko twakunya ntwenda kabaragara ntwenda ubwoki ntwenda kandi kindi ntuza kuba ntugura ebihingwa byonka ebyo kuribwa. Okurabira hansi ya Rwamps International Fresh Food Market ebyo kurya nibyija kubana birundana rwo mwanya ogwa Katare akubara muno bombe ko mu town ya Rugando rero bitereza ubwe okurigera mutindo gwabyo. Akatare kitwa Rugando Rwampara akatare kitu kihanga hati nikaza kuba nkakora 24/7 uba warete bihingwa bya ushamu nana zeciro kastobo tabyiba uba wareta ki tuza kuba ntubigura kandi enyonyi zitu zikubitwara branding yenyonyeriye negendo misho ombwire buce tuza kuba ntuzireta ngoko kureba okutine motoka za Rwamps International Fresh Farm Market okuziri na nenyonyi kweze abeziri zikutwara ibintu. Abana bwe nibija ko bano bakwatira aho abahinji obwe bariko baha sente zitine magoba otireho na no kubashomesa empinga y'umurembe rero baheza kusharura bagaruke babagureho ibyo kurya. Umuntu nayiza ashaba sente zakwenda nkonka batakazi muhire bamwamsya yiguru mu Rwamps International Fresh Farm Market then abatwara bore kitaka waje otinyenda kuhinga farm nyenda kuhinga for instance hikitano zorutoche barebo rutoche urwo rwine kore nonda miliyoni 10 zone zugwamo umusente zawe unkaburi umwe sente zakwenda yanabasa kuzakomodatinga kuzikozesa. Omukurambura umwanya ogwa kataraka karumu kombe kwa muwa bamwe mu bahinji kandi abashubuzi bebyo kurya bisi basimire Ankoti ahabwo kubahwera akabaretera katareke bihingwa kuko mugege byona shine mu challenges izikitegansa mu kushobora kwitu bitenka abahinji bebitoke transporta bitegansa mu nakasitoko nje mu capital bino kyana tuyamba katongera mu nakasente cyangwa kutukora amakuru akatara ko nukaza kutuyamba tubasa kugura akabeyi karunji akatara ko kagarike katuyambe yonkanyo musubuzi ninga kitwa bashubuzi ofune mu buri kimwe cyo kwenda kitari nko kugira ngo nugure bitoke byonka. Aba Ankoti Development Foundation nibija kuba nibigura hakatareke byo kurya bibisi ningash fresh food ebirume bitoke muhogo ebitakureye ebihimba enyanya za carrots cabbage hamwe na nebindi okutandikana no mukwezo ku aha bwa TV West and area Saratugusa.